Kastala ti biag! Ket ita! Adto iti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao, ako na! Saan kumangag sakit tinakam mo iti padam a tao? No saan maipaay ti kayat mo? Tampok ditoy programa tayo! Kastala ti biag! Ay na, nasaya at man sir, ta nakaumay ka dito'y purok me. Diya kaya't nga ilista tinagan mo si Kaloyda. Ah. Kit-kitaam nakalipstikak, awagan na kit din iti sir. Ay? Ay, pasensya kan Ay, ma'am gayam itang tinaskan ayawag ko kan ka. Ay na, imbag man ta mailistamot lang ang tinagan ko, ma'am. Wana, ikatun mi nga minen, dagiti nagnagan, dagiti natulunganen, da ito'y a programa. Ay, rumbang ada kami meten ti may sukat. Tani, mayat meten ti kabibiyag, dagiti imuna natulungan. Kas kumakan ni Kumarik, amini. Ay, wan, awanan tinagan ni Mini. Inikat dan iti head office. Kat, kaano kami ngay makaawat iti tulong, madam? Ay, urayin nyo tay validate da pa, da ito'y alistaan. Ay, sapay la kuma, tama isambot aging ga iti enrollment. Tapno ada maigatang mi iti gamit dagiti anak mi, mapan ag-eskwela. Aping nga tanga awan matlaangan di agilislis na, kunada nga umay ita. Ay na, agtal na ka man mat. Agsubli-subli ka di tatawa. Anya ayat ipadpadaanam. Diyay nga rod agilislis ta itinagan. Kastoy nga agkulot-kulot man entay buok ko. Pagpariband mo manantay kwarta nga itadakan ka. Ay na, kasta ti uso itan. Amudan day ta akalukwan nga aramiden yu mini. Isuasan ka namang namnama. Ay, agtal na ka man dita. Diya mo lang mo ura yun. Ay, mapan kumandamagan dita kantina. Amangan no dita ti dimagasan na. Taado ti tattao dita. Ante, nasiputam ka di alimabas jay agilis-lista iti tupis. Day, kano kagapgapo na laang dito'y kantina? Kaya't masawan, imayan nagilista. Katuhan, nagado ita dagiti babae ngayon lista na ditoy. Naurnong da ditoy. Na, apay ngay adidak man la pinakaamuan. Ni ka di Rona? Ni Ronald, da itay ngay bakla. Anya? Sino katanan tinagan na? Nagbalin nga empleyadaw, pinagbalin na mutin Arona, tinagan na Ronald. Ay sana mabalin asaan ang mailista tinagan ko. Agriri ha? Nabayag samot na nagbalin ka a beneficiary ti tupes. Katuan matantay. Alangan asa anak ang mailista itaatawan. Kat naggraduar samot jay anak mo iti high school. Ay nauray pa'y, narigat latta ti panagbiag mi. Iso anasken ang mailista latta tinagan ko. Ha? Agriri ako naktumang. Ay, kulot-kulot at talagang day tubo ko. Nagrigatan na sa gaysayon. Ay, ay na, kaslao mo kang tibilit day tabuok mo bagayt. Apay, sa dino ti papanam, tagsagay-say ka manin? Mapanak di tabalay da Ronald. Mapan ko kasarita. Ha? Apay adi na inlista tinagan ko. Ay, di ka lang mabain. Ipilit mo nga road no saan ang mabalin ang mailista tinagan mo. Apay katasanan. Kita manday tu balay tayo. Marakrak-raklat na. Awan pa'y maigatang iti maisangan. Kasano? Dagiti naaw-awat mo akwarta ide, inusar mo laang a pinagpapapintas mo. Tila ginatgatang mo pagpapudaw. Agtal na kano di mo kayat nga ibarsak ko kan kaday to igam ko asagay-say. Tidakas na. Saan ka matlatapi mo daw? Ha? Di ka pa'y lagtal na. Oops! Uy! Imbaglakid din tanalisyak jay sagay-say nga imbarsak mo. Ay, nalaingak ngagli sa itan. Bakit? Ronald! Apo! Ronald! Bigbigat, sino kaya? Sakday to'y Ronald.
Si kamit gaya mini. Umay ko damagan, nung apay asaan matan ana ilista tinagan ko ijay 2 piece. Ha? Umay ko ipalista tinagan ko. At the ballpen ngayon tugot ko dito. At to yung, ilista mo tinagan ko. Uray jay ud-udin ti pangilistaam. Kung nga mini. Amukon, kayat mo ti pamanaknak amarigrigat latta ti biyag mi. Nakasave dito'y cellphone ko ti picture jay balay mi amarmar ba? Atoy, kita amat jay diding na. Naan-ana yun, basit laang nga angin, malakaban day ta diding ti balay mi. Okay, nakita ko mini. Ang amnaskin nga minan, apabaruan ti listaan. Isuada kayo natulungan ni din. May katin tinagan nyo. Anya? Saan mo't mabalin data ha? Unfair data nga aramidin nyo. Nagriga lang tamot ti panagbiag may. Saan nagbalew manipod ide aging gaita? Kayat mo pa iti pamaniknak? Kita daytoy. Daytoy gayadan, daytoy blouse ko matastas-tasan. At dapay abot na. Jak makagatang iti baro a blouse ko. Tawang kwarta may. Ay na, nagrigat ti panagbiag may. Sige mo dun, ilista mo tinagan ko. Please. Oy, Minay, nagkapuam. Ay na, jak naabutan ni Ronald antay. Intarayan na kong. Ni Rona? Ay, wag, nagtartaray alimabas dito'y kantinak. Kaslada kabuteng na nga itartarayan na. Intarayan na. Nagloko day tao. Nahtapay ngay mag. Dinanon ko pa ijay balayda. Nagpakpakaasi ak ano mabalain, ilista na tinagan ko. Saan nalata kayat? Damag ko, amay sa ni Kumarim Loida nga inlista na. Impulong naksiguro day di babae. Iso nga inikat dan tinagan kang. Kasta nga ta tinapasama. Wan, dinadahal na. Hindi pa'y lang kat amo ko nadakal ti apal na kanyak day jaloy da. Bakay, uray no nagsublin akulot day tabuok mo, sagay sayang mata. Tapno sanda nga ibagang agmauyong kan. Nakasilsilang iding street day to'y buhok ko. Ay, saan mo alagi pan tinapalabas? Jak paikit din makagatang iti shampoo. Ay, nagrigat mat ngamin nga agpaiso tibiyag. Agurot paikit din ti buhok ko kapo iti stress. Paka-stress am tumat ngamin amin. Awan pa'y bagas, awan si daon, ay awan ultimo asin. Kasanungatan ti kabibiyag tayo. Ay na, puro mat problema ti bagbagam. Ay, panawan ka man langan. Mini, ni kumari mat aloy da day talumabas. Ha? At daniloy na. Ay, aguray ka man. Ne. Anya man ti aramidam. Kumprontarak man ti salbag a babae. Oy, Loida! Nay, lumabasak pa dito'y balayo kumare. Kumakumari ka dita. Plastic! Nay, apay ngay makaungungat ka. Talaga makaungutakan ka. Na. Diritsaan ka na. Ibaga kon ita, ajak kayat jay inaramid mo. Ha? Anya ngay naramid ko? Ha? Agdamag ka pa'y lang? Dinadaal na ni Ronald anya. Anya tinis istoryam kan kwa na, ta inikat na tinagan ko itilistaan ti tupes. Na, awan mo tinis istoryak. Dinadaal na, tapno maisok at tinagan mo. Na. Ay. Di nak itudo-tudo akas tami. Na. Apay, tikunam. Si kalaang ti amuna, titumangset. Kasta gaya ma. Ay, kalbong kayo da. Ay, anay ko. Ay, karamutan kamot. Ay, Pagdarab na tanagpuskul arupa. Ay, anay ko! Kita man to'y inaramid kanyak ni Mini. Uy, kinusukuso na mitapirmi day tabuok mo.
Nagibalisak lang mata. Kinaramutak iti kastaunay, jerupa na. Naglaban kayo talaga? Ay, pasensya ko ma. Tagayim kami. Hanggang permi mati pa nang itudo-tudo na kanya. Apay aya, anya tinagapaan nyo. Nasakit tinakam na, anaikat tinagan na itilistaan ti Tupis. Siya kano tinangdadaal kan kwa na. Iso asaanan anairaman tinagan na, ma'am. Unay mo dahi aminin? Ay, nas ko nakasarita, ma'am. Tapno di nakpabasulan. Ay talaga kasaritak dahi ataon. Napartagtamanan, paray. Nga rod pare. Jack samanan makawid Dito'y tan lamisa na maturog Ay, imbagkan ka Taas idaglaang di balayo pare. Dito lang pare. Kasano nga aginom tamanan inton bigat Tawan madlat mararamid. Panagkunakit mo din da ito ya panag-set ko pare. Di nakman angawan ni kasta pare. Anya maudin nga ibagbagamat. Sumura ka kami na niti trabaho. Sa dino nga iti pagtrabahoam? Construction. Nagaramid kami kano iti rangtay. Abay, siga. Saan mo lata kaya ti agtrabaho? Makapasadot mo't ngamin ti agtrabaho pare. Abay, saan nakapilitan ni bakit mo agtrabaho pare? Saan mat pare? Ni ngamin bakit ka ano dyan ka no agtrabaho? Panawan na ka no? Ay, sos. Narigat ti kasta pare. Isong agtrabaho aklangan tapno didak papanawan. Ay kat mauding nga rodan ada ito asyata pare. Apay da tarupang bakit? Ay, urayak lang na murmurayan mag. Di mon amo ti mapaspasamak dito'y apamilya, tanagmalmalem ka manen anak iinom. Ay, apay da tarupam, kunak. Naglaban kami kin ni Loida. Anya? Ay, awan lat di ka aramiden. Kasano no idarum na ka? Idarom naklang tagdin narum kami. Isulang ayat yan muna tagdarom. Kuso-kuso lang aroden day takulot abuok mo, limtagpay day tarupam. Nagpangit kan bakit? Ay, si kaman pa'y timapan umutang iti bagas di ta kantina. Mabainak arumwar iti kastoy alanga. Apayasaan arumrumwar ni Minay? Kung aminan day, agsakit ka now. Agsakit nga. Kano istoryada, nagpinungot da kano kandiluida. Oh, mabain arumwar. Talimtag jero pa na. Nakaungungat mo't ngamin ni bakit mo. Sugod, sugod. Anya nga ita. Ay, huwan nga rod. Ay, dakal problema da ito nga inaramid na. Kuna ni Ronald nakasarita na kano ni Minay. Ay, daytan. Kaswan dangatan ni bakat kaw. Kat maibalod nga tan. Apay, kaswan nakon. Ibalod nakon. Kita ang manmatoy inaramid ni Loida di tiropak. Aging gaita, limtag pay lang to'y ropak. Imayak, tao may kakasarita, tap numalawlawagan ka. Taapay, awan mat nasipmat kanya ka. No apeng inikat na kay tilistaan. Gapo, taman ang natawan na natulungan da ka ti gobyerno. Uray pay, nagrigat latamit ti biyag mi. Makita mo. Katsikaman, ano nang usaram nga miniti kwarta na itedken ka? Masapol pa'y aya nga istorya at dagiti ginatgatang ko agamit dito'y balay may. Kita pagtrabaho mga minilakay mo tapno adda pagbiagyo. Ibagbagak mo't day takon kwa na. Tulungan nyo ti bagbagyo. Sana kasta, agaputan na ikat kayon itilistaan ti Tupis, kit gumura kayon. Saan mo't unay? Amo matipatakaran sana ya.
No naggraduaran ti anak mo iti high school, ket may katmatan tinagan mo iti listaan. Ken may siya, adali nabsing mo apatakaran. Ah? Saan mo ngay naramat iti husto ti kwartaan na awat mo, iti pakausaran na kuma. Nanggag mo ka diti pagsasawa ko na na. Saan ko mangagsakit tinakam mo iti pada matao, no sana maipaay iti kayat mo. Agsalukag kayo met Oh, bakit? Anya ti imbagangay kan ka ni Ronald. Idarum da ka kade. Ipabalod da ka kade. Napanam, itakala ang arimwar ta nakapanawan ni Ronald. Napanak lang dita. Takrut ka talaga. Anya takrot manan nga ibagbagam. Agpatinggan day ta akin na takrut mo. Agbiro ka nga minan iti trabaho. Nawata? Anya? Day ta ti imbaga ni Ronald. Agbiro kan iti trabaho. Saan aday talatan mang namnaman no anya ti itad ti gobyerno. Agtrabaho kan. Unay matan. Nagado ti babayadan. Kan awanan makantayo. Isong agtrabaho ka. Makita mo, ti pagtrabaho ak pare. Karugrugi mi pailangar aramidan dito arang tay. Kasapulan yu ka di pa ti kanayunan at trabahador, paray. Uwain, pagpabirok nga rod ni boss. Apay, Kaya't kumati agtrabaho dito eh. sigurado ka? Ay kat intan kasarita ni boss tamang rugi ka ninton bigat. Sige man nga rod. Apay, anya tinaknakan mo pare, tana panunot mo ti agtrabaho. Pangpamilya pare. Kasta pare. Kasta latibiyag. Nasken nga agsalukag tayo, tapno agbiag tayo. Wala, kumakan. Inta kasarita ni boss. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako na. Saan kumangag sakit tinakam mo iti padam a tao, no saan ama ipaay ti kayat mo. Tampok dito'y programa tayo. Kasta latibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kian itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot ka na kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ngestasyon Kasta latibiyag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.